bogočežnji monah Jakov beše učenik svetog vladike Nikolaja Žičkog, neumoran podvižnik i revnosni sledbenik pravoslavnog pokreta bogomoljačkog. U svetu beše doktor nauka Radoje, ali sve je Hrista radi ostavio i poželeo da se duhovno raduje, kao monah je novi početak postavio. Za njegov bogougodan životni preokret najviše je zaslužan vladika Nikolaj i njegov bogom dan bogomoljački pokret. Duša monaška dobila je novi sjaj. Vladika Nikolaj ga je kroz podvig proverio, da bi ga u slavu Božju zamonašio, kada se u njegovu odlučnost uverio, i tada se monah Jakov duhovno rodio. U podvigu monah Jakov beše odvažan, usrdno se molio i strogo postio. Bio je to priziv istinski snažan, nad dušom je Jakov neprestano bdio. Bio je kao hodajući psaltir, a podignute glave je tiho hodao, u duši mu je boravio Hristov mir, a sa misionarenjem nije stao. Kada bi ga vladika Nikolaj oslovio sa doktore, monah Jakov nije se odazivao, jer se doktor nauka Radoje upokojio, da bi samo ime Isusovo prizivao. Obojica su srpski duhovni velikani, mučenici, isposnici, molitvenici, koji su u diptih svetih upisani, zajedno u večnosti, ko na krasnoj slici. Prepodobni Jakov Tumanski, krasan izdanak bogomoljačkog pokreta, doktor nauka dožive preobražaj, duša mu beše čista ko u deteta, duša u kojoj je carstvo Božije i raj. Išao je uskim putem podvižničkim, da bi carstvo nebesko zadobio, razmišljao umom svetootačkim, slobodan jer se u Hristu zarobio. Kao monah štampao je duhovne spise koje je narodu srpskom delio, u srce Jakovljevo Hristos useli se, dušu mu je preporodio i iscelio. Postao je propovednik Hristove nauke, molitveni i pokajni psalmopojac koji Hrista radi istrpe sve muke, i sada je kanonizovan Sveti Otac. Od svetog vladike Nikolaja naučen da se u pobožnosti smerno podvizava, od bogoboraca surovo pretučen, a dušu mu ukrasi neprolazna slava. U Tumanskoj svetinji vernike dočekuje, pomaže svima u svetog Avu Zosima, sa svetima se verni narod raduje, narod koji vere, nade i ljubavi ima.